OKFM 101.7. Send ye Abrabopa dwumadi na bra so se pe motivational message bi anase nsem bi a ye de ebehye ye hu enkran na de hye ye hu nkran no. Don't get distracted this year. Don't get distracted this year. Masam ne se afi memma bibia ntwintwa wanem. Emma bibia ntwintwa wanem. Emma bibia enhye wo mfiri ne wo pesa wo ye no. Emma bibia emmane wo emfiri saade no ho. Emma bibia ma de wodi asi wonu so no ento apen. Don't get distracted this year. If you say ewiase ade bi wo pese wo ye bibia na wo de bibi si wonu so a ade bia e distract wo na ade bia ye akwanside no saade no ye wo tamfo. Saade no wo ye wo tamfo. Ade bia distract wo fi saade no wo ban se wo betwintwan wanem. Oma wonye focus oma wonhye wanim enti wani emra wo ho so no na wabrabo no why stuck osu abodobro wotim de wotim na wanko ba bia enti ade bia betimi a distract wo no ye mepese mefa bosome ye da yanim na ye defa ene me betimi a distract wo na the first one na mefa no eye relationship bi wo ho a ebetimi a distract wo ye be hye no na next week no ya hye daily habits e say da bia ade achi ade sen de wo ye ne da bia no. And no, the sum total no, and a chill we ye, eti and the maye, the ochina maye no, and no na fina ye in a betcha me bobere. Eti men casabia, betty me me pe every blessed day, yamema unkwana soria. The daily habits that you choose to do, and no be decided baby, I will be continuation relationship. Jim Rohn, what can simply say, you become the average of the 5 people that you spend most of your time with. Enipa numu a wonu wo nanti, enipa numu a wonu wo kɔ nakra na no. Said you musu and one ban esiti and sana obey. 18 cassa cheme wadamfo, na minche wusu ban. Birds of the same feathers, they flock together. It won't me caso media, madame for rain, some media men Sunday mean be that, menaf for I am massam, by media men massam, oh bois. And crofona no woman namono, I wouldn't mudin command no more cobano, wama brabono, and your soon so. It won't mean cassa menkwana med them, menaf for you now brabo bonnet, woman you na yama and ye by media, men yes, I should be a men woman. When a woman nam na mudin koma mo kwa mo bano e benya nsunsanso e wadwunim ntino say you become the average of the 5 people that you interact with. Enti me busa say assess wabrabom sabre ya some analysis bi pensem mu enipa ban e na e wo wabrabom na sa nipa na me ba be busa mo ho asem kakra bi e de afiri ho wonu wo mu hia de enkomo na mudi sa nkrofo na wo mo ben wo no mo so wo mo ye wo namfofo na wonu wo mo nam social media nkrofo na wo follow wo mo no for follow them on Instagram, we follow them on Facebook, we follow them on YouTube. No, a dear kasa no can de nkomodie, a dear messages no can edefa ho. Esa se wo hye if you say ebenya wo sunsun sanso. And the social media banti antisatete no a na eye nipa mo ban ye nkwotore bi nkro say WhatsApp group na wo join no. Sa WhatsApp group na wo join no. E de no mo de to platform no so. Ye de wakoka group bebre ho e wo WhatsApp wo ho a you are part of this group, you are part of this group. Sa group no e de no mo de to platform no so. The omode to so na da bia wo kenkan no videos no omode to na da bia wo hye no ebenya osunsun sanso enti WhatsApp platform na wo da bia pono no omode to e man mema I have sex pornographic materials and no na wagene ne befa wo subconscious mind no enim conscious ni nyina befa ebenya osunsun sanso nti untimi ka say WhatsApp group we me join wo mo sori ya na di pornographic videos ababeto na ye hye ade e channel pa won sori a wo ma wo phone so akọ WhatsApp wa na da wo pam Encrophobia or more have sex, essence wiem, sa the average of the 5 people I will surround yourself with, including your WhatsApp group, including the power follow more social media, Facebook, Instagram, any Twitter, then I face YouTube, no, Nina, a young soon. So I want in some na womo eka huasam. Edian womu ye, womu subai to say, and komo ben womu di discussion be Akosua, na et say. Ena sankrofo no mo future ambition etise o mani swade hunu ne sei ode na o mo kasa o mo pese o mo ye ne wodache eno nso so enya wosunsun o mo timi ka bibi efa de o mo pese o mo ye ana eno nso eka ho. What have they got you doing ede na wo hye wo mo a ema wo ye wan kasa wa hwe wo ma wie wo no ma interact nkrofo bi wa wo follow wo mo social media wo hye wo mo videos wi a wo wi anu a depress na wo aba mu obu enso so wontimi nche wo ho untimi unfollow sankrofo no da bia na wato data na wudi wo mo achi na wo hye wo mabrabo na wa depressed na wa worried na wa brabo nyina ato apen
ebenya wo sunsunsanso san krofo na wo ne wo nam no wo follow mo social media no WhatsApp group no ye de waka ho no say wo read information ni wi a e de na ma wo dwene so ate ase e ma wo dwene de yi e na e ma wo kɔ hemfa e ma wo feel say medical ka say ade bi a sabotage wo ade bi a wo pese wo kɔ wani mu a na ase e twe wo san na sa ade ne ye wo tamfo eti say wanya wadwen say wo be sɔre waka ye hu bibia na so prof wo ha e be hwe ni nyina ene ye wabrabɔ no new year new me no baby agina na abegina 2021 be kwa wieye said na wotie 2020 no sa na abaye 2021 enti ehun hia say ye be hwe ye relationships ese say ye frɛ bibi relationship goal adamfo bi a wo be fa nipa bi a wo ne be nante wo mo a wo ne wo kɔ nakra na wo bi a wo follow no social media ese say wo nya botaye ye papa bi a wonya ne ba bi kɔ frɛ ne Dr. Miles Monroe wo kan sem bi wo say when purpose is not known, abuse is inevitable. When purpose is not known, abuse is inevitable. Wonnim die nti a woye bibia, woye bibia basa basa basa. Sankrofo wo social media nti na akɔ. Facebook na wo de na woye. E de enso na woye wo eye Instagram ho, YouTube won so woye de wo ho. WhatsApp group de na wo pe wo ho. Sankrofo na namfofo na ne wo monam ne de nti na wo ne wo monam. You must have a goal. And I make, and when purpose is not known, abuse is inevitable. Said the Dr. Miles Monroe can say, when purpose is not known, abuse is inevitable. And the Bomodia say relationships in Yadina Nyabotaye. Mabi Mawa who say idea we went in a meye, there be person in your free muntia. Oh, begin with the end in mind. What shall say wabra ewie no wajinim. Begin with the end in mind. Or be a friend Stephen Covey on a tro sangomano. Our true BB 7 habits of highly successful people. And what can say begin with the end in mind. Baby apese wo be wie no. Eya menu nwo wadwenu ebra wo chance. Na ebasa ebebonti don't get distracted this year. Etina bosumi eda we ye nimi ye behwe. Eniema bi ebetimi distracted from your goals, from your purpose, from your vision. Emu baako eye relationships. Na makase said already be a friend Jim Ron can say you are the average of the 5 people you spend most of your time with. Independent mu omo ben wa no omo dinketa no omo kasa ono omo kod nakra na wo follow omo social media wo di omo chi asode mu no omo nante area wo no omo nante school mu no omo koba no said omo su no omo ban esitie no sa na wabra bonso ebeye nti don't get distracted this year we ene asamwa ye di ehye ye hu nkran ewo Abrabopa edwumadie eso. OKFM 101.7